na poziv mojih prijatelja da nastupamo za Dinamo. Rado sam se odazvao da malo naučimo neka nova pravila, jer s ovim se prvi put i srećemo i mogu reći da uživam i evo, ovo je već 6. utakmica. Tu smo do sad sve pobjedili. Došao je jaki Hajduk danas i revanširao se za sve one moje priješnje na velikom nogometu. Danas se revanširao mene malom. Ja im čestitam, zasluženo su dobili. Dobra utakmica, čvrsti dečki, bolji su od nas i ranije su mi se tek skupili, ali ujedili smo zasluženo. Već sam dugo malo nogometu i nastavit ću braniti veliki nogomet, pa vidjet ćemo. Danas sad ću i još bolje braniti.